hak ketien ke jong ublai ngakwa ipi pinya liat lang bat ngai ke Bible ngatarai pidon ke Bible hajan ta bro ki bayo sngo ngini liat lang bat ngai ke Bible ngini pet lang ye kita ki bentang in pai sha ki kam ki apostle pet ke lenong ke bakra kam ki apostle ke lenong ta in pet ke khot ke bening kong hadu ke basau nang dal ka khot ke ba al fusau hadu ke ba al fun reo in se pliet de ki we ki khon ke be de bat ki ni almut ki breu ki jong play ki ban long ka jing ai men sia mi ngi nang ban shakri ha ka balang ka bangi don ble jing mot ki almut ki ni ki shakri ki jong play ki belong shijur ki belong shisha ka atiar ha ka ban yaram ban kentiu yalade bat kumju ru ha ka be de bat ka balang ngatrai playo ban pliet lang naga kam ki apostol ke lenong ka ba khatra be ke khot ka ba ong do ba sau nang ta ba ar sau do ar pun riu kwa yanu na pedeng jong pi ki blayo pin mute nang ta pin sa puli marwai na do ko khot ka bening kong do ka ba sau samarwai pan puli ke ba ar sau hadu ba ar pun riu dan menu belayo sumi nang ta adien kini ki ru ula kendria no na ethen bat ulawan syukurin aba ula syamnya uweng jiu uba keteng u akwila ubriu banna pontos hakajat ubalawan dang sibet na Itali bat ke Priscilla ke tengah jong u namar Claudius ulala hukum ye ki jiu baro ban kendria no na Rom ulawan haki Tina mar ba ulalong ubaju tray kaju ka kam ulayay sa batki bat kilaya tray. Namar halaka kam kilalong kinong tau ying jan. Ti ulaju pen inya hakas nakop man la kasni sabaton. Bat ulaju persyang pen ko ungu yaki jiuru bat yaki krik. Summer way ban puli arpu saw bat khot ado arpun riam. Na tu kaju kalenong. To Uwei ujiu uba kerteng u Apollos ubadai unong Alexandria ubriu bapna ulawan ja Ephesus mar ulalong ubanang haki jingtho bakoi ya une lahikai hakalanti utrai pan namar ba ulong ubachir ham hakamansim ulakran mar lahikai biang yaki ru syapang ujisu Udas ngau thu tang ya kajing penbaptis uyones. Arpun rio de. Unete ulas dang man keren slur hakas negok. Hindre haba u Aquila bat ka Priscilla kilala. Ngau ya u kila khot ya u shaki bat kila batai kham benia ha u ya kalenti belai. Kublai shibun. So kini kan num da de kum ka Bible study kan long de kum ke jing simenta lang jong wei ki bedan ha kan ke room de kat ba ngilanang puli ki tu ki khon ngan ayp ki jing lam prang khindia ha ka bayat de bat kini ki armut ki sijur kumnu ki la le na ka bentang ban kentiu ya la ka jong ke jing im ha ka jing long banget ki jong ki But kumju ru banyarap ke ministry ke jong apostol Paul. Dia pin skap ye ke ni ke jing ai jing lam krang jonga. Hadia nang tang kwa ai pi wei ya ka ba pinang pusan kat banganang ai ke jing lam krang pin ai ke jing pinang pusan bat berkat pang jong kini ki armut. Ke ai ke ta ke jing no senyang ke jong ki. Ya ka ba ke la le na ka benta ban pen kentiu ya la de ban pen kentiu ya ka kam jong jing pen saphang gospel anang la na ai ki jing lam rang bat ki jing puli kat tu kat ni ki kon pin ta yo jing mut bagini ki armut ki don ai na ka benta ban no senia na ka be di bat ki jing pen saphang ka gospel ding kwa ye pi pen perkat chapang jong kita kat bangin nang ya slok
kat banganang ai pi ke jing lam prang ina pedeng jong pi ngan saong manu bayo sikentian arkentian pila ban yesam kenang bagani jing ya simbenta jongi gani jing puli nek tian jong play ni ke janmi kan namlong ka ba thli dengan ai pi ni ke jing lam prang pin sa skor bat ban pusan de sepang jong kini ki arngot ndang la dem ngas ong pi ke ai ga pi yo jing hikai ne kini ki arngot na ga no kam sakri play ni nang ta ai ga pi hikai ya ga jing in jong ni ru kum ki kristan bangila ru ban buat la ne ban pertu buat diki dong pai biang batai ya kini ki jing lam prang halor jong kini ki arngot ini yang ni ba aku lang bat ka preski lang kide kita gi jiu ki bana po pontos ki ba shong basa hapo Rome bat ki bala sha pen ken riano na Rome ha ka ka por ke jong pasha Claudius ila puli mene kani kala bandai na ka dau jong ke jingya khaja a kata ka ken hun jiu sapang kata ka jinglong kristan kani ke jing sha pen ken riano jong kita ki jiu na po Rome nga pekin mau biang ong ipi ba ni pulis pang aquila bat preskila dikini kita ki jiu ki bana po ontos ki ba shong basa ha Rome bat ki balasha pen riano na Rome ha ka po jong patsha Claudius dikini ki jing sha pen ria kala bandai na ga dau jo ki jing khaja ha ka ken hun jiu sapang ta ka jinglong kristan hadian ba kila mino na po Rome aquila ba kila kila pai ya ka basa po Korin aquila ba kila ni i hang ni ila puli mene ba kita kinong how yin jan ya suri me kini ka kam ko mo apostol Paul ro nang tang kini ki jiu ken mau ba ki jiu ki ba sama keleng kilong ki ba hap ban mat be e ke jing sha pen stam kum ta bun kila hap ban pet na ka we ki chaka shaki pat ke chaka to ki ba sakama keleng kilong ki ba hap ban mat be e ke ni ki jing sha pen stam kum ta bun sien ki hap ban pet na ka we ki chaka shaka we pat ke chaka habang apostol Paul ula poi Korin ha kata ke jingyat missionary jong ajan kut atat ke jingyat missionary ke baar pat ha ka ban sedang ke jingyat missionary ke jong ke balai kum ta ula ye kendo ye kini ki argut ki sikurim habok Korin katang la puli meneh tu ka lenong ka khat prat ke khot ke balai ye ke khot ke balai i pe biang ke Bible Tien amal ba ulalong ubayatray ke ju ke kam ulayay sa batki bat kilayatray na marhal ke kam kilalong kinong apostol Paul u lasutnat ba mani kendu yakini ki armut ki syukrim na marba nyu i hangtu baki jatray ke ju ke kam ulayay sa batki bat ke kam jeki ke longban tien ba ulalong ubaju play ke ju kam apol smi ke kabu ya ka ban yasa bat ban ya tray lang bat ki po Korin ngim de tiap bahang la ni ngim la ban pentik na shai bala kini ki armut ki sijur kilalong kristan em ha ka ta por ka bo apostol Paul lai kendo iki yim yo jing pentikna kabashai te don pat ki babatai ki don ki scholars ki babatai ba kila long kristan shwa kata kapor sibani kendo apostol Paul po Korin te don pat ki babatai ba ki kala kristan hadien ke jinyalam lani hikai bingba ke jinya kendo ke jongki ba kala than ban pentikna lau aquila bat ke pres kila long kristan shwa kata kapor bani kendo apostol Paul ni kimpat long nama don ki babatai ba ong kila long dan ki babatai pat ba ki ong imat kala ban long ba ki kala kristan hadin jong ke jingalap
ke jing kai ling ba ke jing kendu ke jong apostol Paul ling ba jong kata ke jing tre ke ju ke kam hapok Korin ti imat kala don ke jing keren sa ke jing keren sa phang kata ke jing khaja jong ki jiu abo Paul ke kendu bat o Aquila bat ke Priscilla ti imat kala don kita ke jing keren sa phang kata ke jing khaja jong ki jiu hapok Rome sa phang kata ke jingit jong ke niam Kristan hapedeng jong Paul Aquila Priscilla namal ki jekndo kumta lingba jong kata ke ju ke jat kam bat ha ke jing hikai ke jing slok ke jong apostol Paul bat ki tikila poi ba dia keren phang kata ke jing ya khaja jong ki jiu ko pelong iki jiu na Rome ya ka bakin haban headwear no kumta ikini kala pelong lani kala pen snobang bah yo apostol Paul ban perkhan ba ka de uru ba on haban lecha po Rome kadang yu yo apostol Paul bah ka jing let missionary ke jong plan nya ka ba ode ban pois tu Rome di mat kala sedang nadu kata ka por ka ba we kendu bat Aquila bat ka Priscilla hakani ka por po Korin ya kata ni pengila ban yu ngin puli de hakat kot ka ba khatra bat ka ba khat kendai ka ni ke ju denong to manu ba bat ya ka Bible badan ya kan ni ke khot akti so ba puli ke khot ke bakhat pra bat ke bakhat kindai kan ni ke ju lenong bakhat pra Ti kilawan si Ephesus bat ula no sa yaki hangta Henry uhi habula lik rung siapo kasnako ula pen inya hakijiu to puli ke bakhat pra shwa Henry upol ondaw lanang sa bunsi hadin kani ula ya bidai ya kipara bengek. Wat walik no nang tada kaling sa Syria lembat ka Priscilla bat u Aquila u balalaki ya laga kli haken tria namar ulabat ka kulan. Ti kilawan si Ephesus ba ula no sa yakiyang ta. Henry uhi haba ula likrong siya po kasnakok ula pen inya hakijiu. to puli ha kan ni ke khot ke bakhat pra bat ke khot ke bakhat kindai kila bat Aquila ro ke le senran lembat apostol Paul ke ban ye lech ado si Ephesus bat sa shwa hangta hado ba Paul onalawan pai pat Antioch mentang na po Korin bedengi keren shwa ba kidon harum na Rom plasha kaladon ke khaja bedeng ju ki jiu haga jing niam Kristan ikila shen sakama ipoi Korin to ha Korin ge kendo yu apostol te ala ke tanang ya ya jan it bah about apostol Paul entah kala pelong ya Aquila bat ke Priscilla lakin ya let's run lem bat apostol Paul shadow she Ephesus bat bangsa shu hang taru kadau Paul dang lech Antioch tat ado ondaula ban pai denang ta shu ka ni puli ru shu sepang jong kini ki arngur te iman kilasa apo Ephesus kidang yai sa Ephesus kena hadu bakinda yo snow bau patsha Claudius ulayam bat baki salip pai biang na Ephesus ya Rome namar bau apostol Paul ai kublai ki ni ai kublai terbang yo Aquila bat Priscilla ha ka jing tho jong city kinong Rome so bangi liet ha ka city Paul kinong Rome liet ya Bible lenong bakhan realไปกระพัดกับลางอย่างนี้กันนี่แต่มันนกย่อยกระตากระขัดรู้สบายปุลิโรมกับlenongกับขันเรียวกระขัดกับลาง Tu kublaya ka Priscilla bat yo Aquila kilok baya trailem jonga ka Ukris Jesu ต่อกันนี่ก็ดีกับวิบัติกับปอร์กับอัปสตอลปอลอุทอชากับบาลังสปอร์โรมหางนี้อุทอบันไอคุบเลยกระปังยากับพริสกิลาบัดยาอาควิลากิบาลองkita kilok ki biya trailem batu hau Jesus Christ
Tidak ada kecing thok ni ikombau Aquila bat Priscilla ni kim song sa apo Ephesus hendak lali pai no biang siapa Rome kila long Kristen kila li pai no siapa Rome bat kila nang ya chakmat akacing shakri kejongki tekat baki ni ki am teacher Aquila bat Priscilla kidang sa Ephesus yang kat bagi dang sa Ephesus kile kendo ewe ujiu bala serkamahi komaki ani bala sha ubakerteng Apollos ubangi puli meneh haka jo kalenong kabakat kra kadkot kaba arfusau arfusan arfun reo ya puli meneh kat bai la puli meneh te ngin puli biang itu gini kaba gini dang dan po Ephesus kile kendo saya tahu we jiu bala sakma kada khot kabang arpusan ipe arpusau tangan puli nganang ni tiu we jiu ubarteng u Apollos ubadei unong Alexandria ubrio ubapna ulawan she Ephesus bat ulalong banang haga jing tho bakot ya uni ulahikai haga lenti utrai bat namal ba ulalong ba shirhem haga mensim ula kren ba ulahikai biang yaki ei ru shapang jisu udah snothu tangi haga jing pen baptis u Yohanes uni ti ula sedang ban kren slur ha synagogue Henry be tu rekat ba arpun reo Henry habau Aquila bat ka Priscilla kila snow ya kila khot ya shaki bat kila ya batai company ya kalenti uble tong yang ni kata keting kia jong kini arngut ke Kristen bat ka Priscilla kumno ban ya rap lem yang ni Apollos ya Apollos we ni kibana malikai kasenaga Jepang kata keting tho bakod riwat kata ru habau Aquila ba Priscilla ki siap keting kai ke jong Apollos katan ke ba kamban haban ya rapan penbet o tekim sim la kren ben ya kata keting shakri ke jong Apollos Ephesus ke synagogue henry ke ba kila le kalong bang ki la khot kaban ikren na kumno banang kam batai beni Aquila bat Priscilla kim sim la shu singap jar haba yo snow ya plus ya kabang sim la han batai te phang kata ke lenti ke ba brio ki de yo snow ha ka se dok mo hikai ke kila le ke khot yo Aquila ya Apollos ke slok bat ki slok ki IT kai ki batai bahai ya ke ba ki de ya ke Apollos u de ban batai ham shai na ni company shu ka be de ba kata ka lenti ka jong play to yang ni ba Aquila bat ka Priscilla belum hem am de dictionary dan apa Ephesus tangi si puli sedin Apostle Paul udah thoru men bau dang don Ephesus ringkat bat berangut ini ki sijur sakabang sekoin mau lami na Korin pois po Ephesus na po Ephesus ni bau Apostle Paul ringkat lembat kini ki ajur udah tho ya kaban ai play bat mi ya kapteng ke jong kini ni puli ya kata ke city ke jong Paul ki nong Korin na ki puli ya ka Bible na ke city ki nong Korin tekel kemudian tau Apostle Paul thoru men au dang don po Ephesus ringkat bat kini ki arngut sakabalang po Korin in ya kata ke city ke bening ki nong Korinไปกะลนองกะบะคันเรียวกะคอดกะบะคัดคันดางเลียดกะลนอง
kebakan riu kot kebakat kendai na siti ke bening dong signal koren to manu ba yo ya kani ka de kot ru so ba puli ba unmute chuang Ibalang ke Isya kia kuble ya pi u Aquila bat ke Priscilla kia kuble ya pi Sibon ha utrai lem ke balang ke bahayeng jongki. to u Aquila bat ke Priscilla kia kuble ya pi kamot nyu i hani bo apostol po udon ringkat lembat kini ki arngot ru ya gaban ai kublai ya ki pravenget ibadan po kabalang po rin to Aquila bat ke Priscilla kia kublai ya pi kemod ya kita ki pravenget po korin ha utrai lembat kata kabalang kabahayeng jongki ta kemod ni iba kadon kabalang la ni ke jing long jeseng ke jing shakri kabalang kaba hagayeng ke jong u Aquila bat Priscilla dan bagi ang po Ephesus. Jika ban long bam ba Aquila bat ke Priscilla kidang don po Ephesus. Kaying ke jongki kalala ban long kum kata kaying jong kajing syakri. Lani kata kabalang kabanang sedang kata kapor po Ephesus. Hakaba kinya long ye kajing yesen hakaying ki. Jika Priscilla Aquila kita lagi perabinget kiba la long la kloy ban khot ye ki para shakri ibadan po Ephesus ban ya long ye ki jing shakri la ni ki jing seng ni ban dan ye ki jing ya kendo lang na ka benta ke jing ya puli ki tien ke jong play ke jing shakri haki kom ki ba pair nang tang haga city skinong Rome ya puli menne in i biang ye ke ju ke jing stream pai biang batnya haga city upol sikinong Rome kalau nong kebakan reo kad khot ke ba lai hado ke basan pet kendia tang tu kumnu apostol Paul Ukuren sepang jong kini ki arngut ki bala kloy ya kaban long tam yo puliang Rome kalau kebakan khot balai hado ke basan Nga IT ya roa hapi ya kapibi kapara banget jonga kabalong kabasan jong kabalang kabaha keni kriya bapen yo pediang smobha ya ka ha utrai kumbade biang ya kiriu kuat penyaka delong bakan rio pekele nong bakan rio ko khot balai pulir khot balai hado ke basan Tukuble ya ka Priscilla bat yau Aquila kilok bayat trailam jonga bat Ukris Jisu. Iba lapin kiba yang bersha yala ka jong ka rendang na ka benta ka jingem jonga. Ha kiba nga aingo ontang mangahi henry kita kibalang maro ki jong ki gentle ru. Tukublay ru ya kabalang kaba hayeng jongki tukublay ya u epainetas u heb ba ia jonga u balong u so ningkong ka Asia ha ukris to pe ya hagad khot ke basau rungi iba kibalai pin sha ya la ki jong ki rendang na ka benta ka jingim jonga hakiba nga aingu omtang mangahi andai kita ki balang baro ki jong ki gentle ru to kublai ru ya ka balang haga yeng jongki to kublai yo epinetas u hebe e jonga u balong so ning kong ka Asia haung Chris to ngi i hane bau apostol Paul ula tho ban ai kublai kerpang ya kini ki armut ki sijur namar bakila long kita ke kloy ban len yalade nak benda ban yarap akaban penim yo apostol Paul teka sem don ke jingpen shai le ni ke jing tho sapang kata hakanu kurukom ba kini ki arngut kila yarap ya kaban penim
imat kaladon kenuru keno lani ke ai kabakini ki arngun kila haban res yala ka jong ka jing im tian pareng ni haban ong yang ba hangning yo iya ke jing pen pau ke jong apostol Paul kini ki arngut ki sijer ba kila shimya kata ka jing len la de ya kata ka jing ban res no yala ka jong ka ban yaram hakabat pen im yo apostol Paul tang ba ngim don kenu ke jing pen shai la ni ke jing talk Sapang kata ke ai ke balaja yo apostol Paul hakini ki arngun kila haban res no ya dia ban pen im ya ku dan kenu ke jing tho ba shai ke bangila ban iya kata hagak tien jong blai la ni shawai ro te nisio i betang ya kani ke jing tho hang ne ko city skinong rom ko nong han re ko ko sao ke apostol Paul open power kata ke jing sngongo ko ba crowd nakabenda kini ki arngun ya kabaki la resi la jong ke jing e bat Christian ya apostol Paul bat khamtam ya ka ministry ke jong ki te kini ki long ki kattu kan ni kita ki bangi yo i sa phang jong kini ki arngut ki sakri ki jong blai te ya kini ki sakri ki jong blai akwela preskila ni i komban riu sien ya ka ba ila ban siam ha ka new Testament dan New Testament ke bermain. Haka bakal don ke jing lagi ke jing ayu ko bela penpau no apostol Paul lingba jong tu gid khot ki bangil apulian do menia khman. Ni ngan seput ke mau biang normal baka network tem da ya ha. Ni ba akuela bat preskila ke habakile kendo yu apostol Paul apo Korin nang ta de kila ya don lang hang ta apostol Paul ya kendo bat ki kila keren chpang ka business la jong kila keren ru chpang ka business ka be bat ka ta jing im min siam iki im don ke jing talk ba shai ban batai ba la kini kila long kristan ni ke bat long kristan ka Paul be kendo ya apostol Paul Korin henry ki don ba ki batai ki ong ba imat ki long kila long kristan hak Paul ke kendo ke jong ki bo apostol Paul po Korin lingba jong kata kam ti haba kele kendo lang kumta kele thu khana ru kele kendo apostol Paul kele thu khana shpang kata ka jingja po Rom ti apostol Paul habo yo snow yo kata kala pen sko bang yu bang ade ban lech Rom ru na ka daban na pen sakhyang pasta tingi iba kini ki arngut ndei tamba kila shu ya doring kat kumta bo apostol Paul ko Korin henry kele lem ru bat apostol Paul po Ephesus dekat bau apostol Paul anang lech Antioch kini pat na po Ephesus ru ke ai ke beja baik long ki Kristan kila nang long ki Shithem po Ephesus pada hari jing Shithem ke jongki kila nang pelong ya ke yeng ke jongki kum ke yeng tu ke jing Shakri nang tade ke kendo ya Apollos synagogue ya sngau ke jing kai ke jong u ke ai ke bakile kila ya rap ban ben bha shu ke jing hikai ke jong Apollos denang tade ni iba na po Ephesus ru kila sa aslam po Ephesus te kim sa do po Ephesus re kili hai bia sa Rom ru ya kata jing petwer ke jong ki na ko wei ke jaka ko wei ke jaka ke besngot tanam ke long ba anda haba kila li hai bia sa Rom ru dan ke batai ki ong ba imat ki ap hado bandala ya snow ke jing yap no jong patsha Claudius ke kili hai po Rom ya anda haba kila li hai po Rom kim siam la sange hi ya ka ban peteng ya ka ta jing Shakri ke kila sha hi ban pelong ki ying jong kiru kum ka ta ying jong ka jing Shakri ti nang ta rung yu iya ka ta ka jing tho jong apostol Paul ke ban nang te puli ke tu le nong ba khan riu pat ke ba sao siki nong Rom ba uda aingu ya kini ki arngot na mar balai ba kila len ya la ka jong ka jing im hado ban Christian ban ya rap yu apostol Paul ibau la dan mir jong ke jing haka wei ni ki jing kendo jong ke jing im ke jong apostol Paul rena maru aquila bat preskila ula yo ke jing Christian haka im jong bat ka ministry ke jong te kintian ni police phang jong kini ki arngot henry nakta ka bangila police pan
sepang jung kini ki arngon la tapi la ban yo bat ya ke ke bangal ai ke jing lam prang na try pin yo pin diat ya ke jing hikai ke baki di ki arngot ki ai ya ke jing hikai la ni ke baki la no sinyang na ka beta kata ke jing san jong ke jing im kristan ke jong ki bat kum ju ru ya kata ke jing kentiu ya ke kam ya lam ha ka ban kristian ya apostol Paul bat ya ki balang ka baki ki let te ngakwa ya pi ya ka ba pin island ya ki jing so to pin dia ke ni ki kita ki baki ni ki la le na ka benta ban longkum ka nuksan na ka benta ya ngiru ki kristan ha ka ni ka po to manu ba la yo jing mot kam koloi la ban pasat lem ka ni ka po dengan satu kot to manu ru long free kongrosa to manu ru sikentian arkentian to manu ba sai de to ai jing mot lang to manu syo mesti chu sao bang hello ui hỏi ngầm ta sung thua hai bà rõ bé tầm bà ta ki bà yo ma te gọi là mình công đây te kini baro arngan ki lok shisha kita ki ba treasure ham shisha ya ka ban ya sama ya ka ke ba ki la yo no pol dei kin pin bu kin sa tang hala dia ndrei ki koloi banya sam shikiwe nang ta dia ki la ya rap shibun ma yo pol yes no vai lum lang ru la pasat jing mot lang bangi I bakini ki arngut ke ba ke la yo ya ke jing hikai na apostol Paul kim sim la shu pen sa betang halade en regula le kumno ya kloi ban long ki ba ya rap ki we ro bat kum ju ro ban ya rap yo apostol Paul to nang ta yo nang don chu samano mono to kham kloi yo kam sai ba nei ke da wok to ngam da sinang ni kam da long ba shpang gala lit da ga daw him yo hai ke jing the slok na do menela ni ke jing kai na do menel dengan keren shpang aquila bat ka preskila ngan chu ai likot biang ni ke por percaya biang ki bam biang kan da do ne Orang bagi kai shpang aquila bat ka preskila ba ki de ki jiu ki bana pontos ki bla shong la sa po Rome bat ki bla sha pen kenria no na Rome ha ka por jong utau pat sha Claudius kani ki jing sha pen kenria no kala ban dei na ka dau jong ka jing ya khaja ha ka ken hun jiu se phang ka ta ka jing long krista te kini la mi no na po Rome ya poi po Korin but onda ba ki la poi po Korin ha ka jing ya missionary ka ba al jan kut atap ka ba ar ka sedang ka jing ya anti missionary ka ba lai ke jo apostol Paul we kan do yaki ni kulia kam ke apostol ka long khat pra ka record ka ba ning kong haru ka ba sang de apostol Paul ulai kan di namal ba ki ya de ibia trei lang ju ka kam ba apostol Paul ka kam ya trouble ide yema ya trei ka ju ka kam ka badai ka kam thau yin jan ya Paul pasti trei kam ju mengiru kalau tahi la ngi jan ha ka ju ka kam ka mon ni kam yes jan tu apostol Paul ulak tulai ban sa baki bat ban ye dan ringkat baki namar kata ka ju kam ya ga ji tundu ban kata ka ju kam barungkat ru apostol Paul ban yalap ke gospel dia ulayo ban hikai ban silap ini arngon dia ga ji silap jongki kiru kilayo ban yathu ke ga baca ru kalau perlu apostol Paul ru ban wa ban le support ru dia nang ta lesi da ga ji siam jongki yo apostol Paul kilayo shibun ke ji hikai imat kila long kristan la ni kila la ban long kristan shwaro
amaklanang penskem ha ya kata kejingnya kedinglong kristan joki bagi ya kendu apostol Paul apo Korin dena Korin la ong bagi la mi lem no ni puli kalenong bakhat ra hikam ki apostol kalenong bakhat ra kad khot ka ba khat kendai bat al thong ni yo i hang ne ba kini kila ya mi no po Korin banyal semran lem po Ephesus Kilayari sembilan lebih us po Ephesus, bagilah sa po Ephesus ru, kaya ke basing tenat kelong, bagilah pelong ya ke ying jongki, kum kata ke ying jong kecing, ya kendok lang pengit, ya ke ban pelong ya kecing syakri, ya ke ban pelong ya ke ying basa, kum tak tertem. Di nang taru, hapo Ephesus, kia kenduk ya uniu Apolos. Pada bagindo yo Apolos po Senegal, singap ke jingi kai ke jong te kim chima singap jara bagi yo snow ke jing duna jo ke jingi kai ke jong ke ai ke bagi lale kim chimla penrem yo penrei ke la khot jar jar menyeslok private bat knang ba untuk jing sai shu kumno bon nang ban hikai ya kata kalenti kepada sepang ke jing pen im ling ba jong jisu seki wei pat ki jiu le ni gentle dan kata kapon ata po Ephesus denang ta pan ngi i ba u apostol Paul ulanang ula tho ha ke city skinang Rome sepang ke ai ke baki ke la long lak loi ban ya rap ya o deng jo ke jing ong ba kila kloi ban sim no ya kata ban len no ya ladi na ka betaban IT ya ka ban yarap yo apostol Paul o songu balat ya kata jing Christian ke jongki tikini ki anu kijor Yesu ba kim sim song sa anda po Ephesus anda bagi asno ba o patshat Claudius imarulaya imi biang kili hai biang sya anda bagi don harum ru kajik sakri jongki kalong kapadang jai betul. Ini kani kintiat sapang kata kam jong kajing sakri jongki ni armor. What apa deng jong kata business kabaki kidong. Dengilayo snow na idom lang kaptu kat ni ya kajing pasat jingmot lang halo jong kata kajing tray jongki bagi long di bakloy banyaram yo apostol Paul ke ke bagi yo kim sipo re tangaladi regle stamlem te kwa ye piro pini pasat lem sakindiam ke ke bapio nak ta jinglam prang sepang kini arngut ki sekre ki jong ble yo kawe ka jinglong jongki ka long bagi lakloy bagi trilem nak benta bandia pia ka medres lingbaktien ublay kajing la kloy ban nang ta ka ar kajing la kloy ban bet ke ki wei pa kajing sakri to aisho ngi seblano kajing mun ngan peliu jemut diet nang ne halo yes hang ne nak lenong ba khatra nakikam apostol dekat ke ba arhusau ye thu hang ne u Apolos de u bapna bestat dah ka dekat ke ba arpun riu dekat ke ba arhusau ye thu ba Apolos de ujiu u bapna bestat dekat ke ba arpun riu bat lang u ba kloy ban hikai tang ba da sempang than ye ka ya sepang ujisu na nomor urut tib hatang ya kajing penbaptis Yunis henry kene ka yo lese ka hikai yangi baki kim da yo bha ya kajing hikai te henry une u Aquila bat ka Priscilla pat hapdeng kajing pun kam jongki hakam jongki henry ki ai por khnang bat u Paul na kata kadau ki yo ki khamtip benia hakaban nyarap ru ya gitu ki bakloy ban nyarap nau ni Aquila bat ka Priscilla lang ki bai ki namar kila aipor hakurkum ke badai
haki perbara tak kadau long ki yo ru banyarap uni opolos uba pana long ka ajing ka yo la sewat yang ngiru dagi na preng jongi danginang dangi start makana hindring idon kam shisha shahi ban ai kapor bat u barki prasyakri ke bayalam ya ke syukri pangiru nginang kam tip benia kam ngam jeliu spang uji syukri bar spang ke jing penim sama dia men dia to ngalong ipi benia nak mat bang kwa ipi ni bentalang Namang laong mene pakam ding Bible study kembali pastoral klien dengan laong ipi ngini sim bentalang da kabang ini pasat jingmut hadin bang ladap IP ke jing lamprang tau kan nomlong tang bang sia ngam ta dan ta samanu kong biang te joy saukmi kong biang kong joy saukmi ni yo I hali apa long yang jong preskila baka akila baki long ki ba kloy ban IT long ki basbun ki ba kloy ban sim ki yeng ga jong ki ban padiang subha ya ki para banyak ni ki beri ki ba kwa ban yo ga ji kai ga tien jong blai mo yim mong ba ka yi sa jabo ne ka sa khapnya ne kim kenya kata ka jabo jong ka yi mo ne ki kloy ban phat subha ya ki mardawan ki beri hi enter atte pula jabo la start mo indai ki long ki ba kloy kata yo ya lapia ko jisu Iya ke. Kublesibon. Ta pen kod awan pen iya kai. Longi pen iya bakini ki syukurim kita ki kajing sutu jumut lang kan. Haga bagian syakriya utrai. Terus kata kajing sutu jumut bagian ban ya terilang. Nah kabenta ka ban penyar ban yalap ya ka keteng jisu kan segi berbara kedan kajing sutu jumut kan. Adai. Ta. Very good point. Ni yang ni ya kata kajing sutu thu jingmut apdeng jong bro almut hi syukurim. Kumno ban long ki ba kloy. Ya kaba an pediang ngobhana ka benda ka nu jing syakri hi yeng ki jongki. Hakom kini ki por lele ite mendong ka kham jal nei bon ni khnyum ni wan than rei kini pat ya long ka nuksa. To samano de badang don show but I jingmut to nik samlaru mano nik samla manang dan na lord jong kat bai la ai mane suni to dan show Jangan yuk kawai ka message hanya po chat mo na ipo na ini I bangkit lang ti ong ba I yuk ikene ka jengkai mo kilong kiba pendam kam hok ya ka jengkai ba ki yuk na upol but kalau penlong ya ki banang shampang ya ka tien jong blai but banlong kiba la pen kre na ka penta ban ai jengkai ya ki wei. Very good. Kilong blak kloy. But pen kre ele dia dei. Naga benda ban ai ke jing kai se no se shiki wei pa. To kalau ko besngo tenat bengi yo sngo de se piru. Kamot pisha pila yo sngo la score ke e bangi la yo ban ya puli. Ba pila yo ro ban pasat jing mut lemba kilong kumta. Te habangi yo iya ki ba kilong kumta ya kwa yang ni bangin yo jingmut na ki ba bangin pertu bot ya ke ai ke ba ki long ko nuksana ka benta jongi te hakaban penkun na kwa ban ai kini instantly ki point da ka dan ki bala ya srim ru ko bala ong kaptu ka ni na peng jong pi ka bening kong i ni ba akwila ba priskila ka wei na ka ai ke bangila ban i ka long ba ya kata ka jing ka baki ki matlu kila pen kelakum kata ka ka ba bento yaki i kisha be no na po room
de bandai ki mangi la ni pat ki brio kin perkhan bah pedeng cukum kata ka jing syabe ta kemudian syukur slai saya kata ka jing syabe kim poi perkhat chu ikta ki wei pan ke ke besul tanat kalong I bau akwela ba ka preskila hakum kata ka difficult situation no ka jing jong ka jing mat ka jong ki hinrei ki pen kelaya ka jing sa ka jing mentoi kani ka deka wei ni ki lesson ka ba tanat ha ka bang I na ki arngot hapdeng ka ba kum kata ka jing syabe ka jong ki narom in poisha korin kalong ka ka bam skotenat hinrei maki pat anda haba kila sa po korin ki kendo apostle Paul kalong ka jing mentoi ka ba krau bahaya la de bat kum juru ya ki wei de ki badon lang hangta bat banang penyar ru ya ka kam jong ka jing sakri yo blai deka ngila ban yo jing mot na ha ka jing em jong ngiru yem dei ban shong sa hapdeng jong ka jing yem dei ban shong sa hapdeng jong ka ta ka jing kuslai ki ki bangi man henrei ngila ban pen kala ya ka ke ba penuit yang ni sa ka ke ban pen mentoi na ka benta ka jing em jong ni ladang yo kumba yo akwela ban ka preskila kabaan don kamru bangin yo hang ni ya kata ka jing ya trailang ka jong kini ki arngot ringkat pat apostol Paul ha kata ka business jong ka jing snayeng jan ka jong ki kim siam la shong sa tang ha kata ka ju ka bentang pan chu ne re tang kata ka kam snayeng jan ka snot ni hang ni ba kata ka business kalong kumni ngan pulik tien pareng taka business kalalong business for tent making haga juga por kalalong ka business for soul making ini kita wege eke ba itnat bha bangi na kiniki arngot kata ka kam business jongki kam kutang hakabakin shetre kata ka jing snayeng jan henrei ka donru skowe ka business panna ka bentaban ban yo yaki wei pat kimen se tekaniru ka hikaya ka jing em jongiru bahabangi trei ka nu ka kam hot ni de ban pelik jing mut ya ka to ka kam ka mangi trei henrei ni de ban tip lu kum ki kristan ba kum nuru ling ba ka to ka kam ka mangi trei kan yarap yang i kum no bangin tan yaki wei ru kimen siam ya ka bakin yo tip yo jis kani ka long ka wei ni ki nuksan ka wei ni ki jing hikai ka bangi yo na kini ki arngot habangi pulie na ki kat to kan ki khot men ta ka jan ni e kwa e phi ro ba phe ban kentu ba ka kam ga ba phi trei ro leching mot ya ka kam henrei leching mot ro kum no ban job ye ki men sim ki bampat tip khantam yo jisu ba ma ki ru kin yo ya ka jing ben em kabalain ngini I han ya la don ba ong mene akwela ba ka preskila kibla hikaya ke gospel ki don ru ya kata ke jing snokia ban pin betlem yo apollo ngila ru ban long ki ba loy ban yo ki jing lot chung ki bai pan bat ban ye te mi wei pan henry ngi de ban le ta lenti ke ba itnat akwela ba skila ni kim sim pel ranyo apollos ha ke jing telot ke jing bet ke jing ban la ju ban batai benia ya kata kalenti hang ke jing pen em le bau jis press henry ke ba ki le long ba ki la hot u ban shong jan chal ba ban slok ba nang bo nang la shu ban le ya kata ka ka ni ko long ko ke dor ko itna ha ban dan kampan po ha ke jaka bangin kan tho ha ke jaka grand sharia la ni ke jaka bangin pen hiardor ya kata ke jing tebet ke badan pedeng jungi wei ladang I batang kilo kijing lot kijing duna kijing bambia I don kam bani kendo personal private patki ban ya selok bah kenang bamaki hakam tu kijing sakriru kinang la bante ada dei manga ya pi lani ma pi yang lani ma pi ya noro hakaji do jong kijing em jong pi ini gelong ke badan kam bah kabasau mbala ong menesman ke ying ke jong akwela bat preskila ke de ke ying
kabab pli ringhang na kabenta ka jing shakri jing jonga kopiro ni yo di kloy soha nu jing shakri haki yeng ni da bon ki wei pa penuwit lanu ni ka long yeng ba rin hak dan ki penuwit ki bangin melawan pli ya ka yeng in la dangi split cimut di bakalong ko patay ta iwi pa aku la presila kadang itu kam dikeji so tu cimut kena mengila beli yang dijungi ben kacusya kabahat tu ini ihang ni ba kidon ye kecing im jing small tu naga benta jingma naga tu kidon Padahal apapol ay ngelat yakina marba kila take risk nak benta banyara ya o apasal. Takamut kila day ki break be yar bahaga jingmut ke jing perkat hadu kapan small to ya ke jing im jong ki we. Kani ka ay jing ay sibon bahaga benta jonga ban naga benta ke jing im ke jong piro. Idan kam bah ban sok to lem ya ke jing koridor jong ke jing im jong ki lo ki ba para ya chakri lagi kita syakri yang kita mulai, lagi cipta banget, lagi waktu kita ibam day kita. Dan kejingnang ban semua lem kejungi ya kejingim, kabaki wekin, hantam ladakin hapan ma ya kejingma, kejingim jungki, patilong jam ban ya rapiki, kan kejing terku bapak. Rau hana kan kita, yo ya kejing rap nangi, bat kan long ro kejing mentoi, nanta kejing syakri kejungki. Teknik ini sakit benda kita apa bangi UI, apa firman filaya samlem, nak benda jongki ki armut ki sakri ki jogle. Hanya jo opor keralong kecing hikai ke bakrau bahana ka benda kecing im jongki. Tapi bentuk dah kaba masih ong yepi, pada jabe kinu kecing ki dona kecing im jongki, ilum kecing ya lebat berkelai ki. Bangi dorang kaya ke kam ke berkaru bangin job de ki mensiam nada in donru ke skokia kumno panya raplem di plot ki bai pat omya bangin thok ke jing plot jangke bat kom juru bangin long ki bakloy ban ple ki yeng na ka benta ke jing sakri bat ban so tho na ka benta ke kecing yang diuji. Ladang dagu kini alur syakri aku lah presla long kita semua nak kita semua hak kita. Betul